Елмир, честитки за новиот договор, веќе полуг период си во Битола, на обостранно задоволство продолжува соработката. Еве како гледаш на растечкиот проект наречен Eurofan Pelister? Pa da, evo, ovo već peta godina mi je, 4 sam završio, ulazim u petu, duži vremenski period sam tu, zadovoljan sam, da kažem, mnogo gradom, ljudi su me prihvatili jako dobro, kako u klubu, tako i u cijelom Bitolju. Očekujem i sljedeću sezonu da budemo uspješni i dosta više uspješni nego ove godine, da donesemo neke titule u Bitolji, svi ćemo da se usredotočimo prema tom pravcu. Европската цел, пласманот во пролетните надпревари во нокаут фазата е остварен, а и во шампионатот борбата со Вардар не изостана, што може да биде еден вид порака за следниот шампионат и за долгото ривалство помеѓу овие две екипи. Pa jeste, mislim, ovo je bila jedna jako čudna sezona za sve nas, da igramo pred praznim tribinama, prije svega tu u Bitolju sa velikim ekipama kao što su, da kažemo, GOG, Vardar i tako dalje, da se borimo za titulu bez našeg 7. igrača Kembara i nadam se da će sljedeće godine i u tom pravcu biti puno bolje, da će nam pomoći da ostvarimo naše zadane ciljeve.